political dispensation yethu speaks to 59 political constituencies. Kanjalo nema programs to are decentralized kulo 59 political constituencies. Kungako ke litiko liholwa nguyo induna yethu. Likukhandle ukuthi kube kuhle ukuthi kuto tonke letinkundla abantu abashukumise umtimba ngebhola. Bathi bashukumisa umtimba ngekudlala ibhola. Siphindze futhi sinake tindzaba taka grassroots development because lama constituencies lesikuwo kula sikhandla khona lesha la kwenteka khona lo mthetho uhlaba usemanti. Particularly kunye lokukhulu le aspect yale program yethu le ukuthi isiniketa ithuba lekuthi si identify italent lengabe seyiyaba nekuqhubekela embili kulo mdlalo welibhola. Kube bangaze kube bantu labathi 10 professional and earn a living through football. Nitawunaka nje ngiyashakutela abahlonishwa lishonile lilanga le program yethu le iqale isebenzisa imodel ye knockout. Kwabonakala ke ukuthi ingaba nawo ama strong points leyo format leyo ye knockout, but the biggest weakness lebeyinayo ngilobe ukuthi bowukhanja ukuthi uma ngabe leyo nkundla seyidlalile seyiphumile ekseni kungendeka ukuthi kukhona italent lese ingakakhona ukuqhubekela embili kuze ivele kahle. So that was the biggest disadvantage ngale format yethu ye knockout yale tinkundla tournament. And as a result ke nebuhlakani bebuholi belitiko sesikunayi imodel la litiko khona lithi asidlaleni kanengi sidlale a league format so that lone talenta ezibadlala labantwana week in week out litawugcina ligama lelitalenta ukuthi yebo nina senihambe niye lapha esandleni ngazi ukuthi kukhona lokukhona la noma asenihambe niye embolonjeni noma senihambe niye emathanjeni ngathi kukhona lokukhona. So the format leseyikhona nyalo it enables for regular activity by our youth on weekend basis. That is competitive because it is supported in terms of prize monies, and the tawukhona ke ukuthi siyethemba ukuthi isivetele lamatalenta countrywide kube utelkona lelive lelisalamo italenta lekhanja ukuthi ngendeka kube ifihleke etimbanje ntalo. Nguloko nje bahlonishwa ngisashito njalo le format ye league lokho ukuthi induna imikisele ngishito lokho ukuthi sendela ukuthi lonke likhona lelive ukuthi lishukumisa umtimba siphinde sikhone ukuthola litalent. Kungaba iqiniso lokuthi bahlonishwa bayayisupporta ibhola etinkundleni, but what will happen if bekungaba ne-situation khona enkundleni asilomhlonishwa hayi mina ngwe-basketball yento yebhola ngingenelani nayo kulapho siyawubona khona-ke ukuthi ngeke uze urelaye ukuthi kwenteke ama-programs elive noma endiwe ngekuthi mhlambe ngubani losepholini ngaleso sikhathi kakhulu i-representation yethu yaseparliament. So induna ke yasiyabona ukuthi akube khona lekufakako kuto tonke letinkundla so that whether or not bahlonishwa are interested in football must continue countrywide. Siyakubonga nje lowo mqondo kuminister simshayele njalo. Siyabonga ke bekunene induna ingakasukumi ngekucelwa ngu-director naku bengifuna ukuveta. Lena akusiyo imali yenduna yasesandleni, imali yahulumende. Manje uyimali yahulumende nje iphase elikhwapha lakhe neliso lakhe kufuneka ihambe ngendlela ema-procedures ahulumende in terms of its accountability. Ngiyacela bahlonishwa nimbambise minister
lapho together with the management committees enu ekuyi-accounteleni kahle le mali. Siyacela bakhonishwa ngoba nje nathi induna ithumethile angeke kwasijabulisa ukuthi siphinde sitikhaze sesisembikweni i-organ yenu eParliament ka-PAC sesiyomisa timbi lapho sichaza ukuthi hayi imali asiyitholanga kumhlonishwa wasesandleni akasinikanga irisidi akasendanga lokhu nalokhu ukuthi asinike inkinga lokho. So what we have done nyalo sicelela ukuthi nisinike ema-account number alamazona league so that ke kulula for thine kulelo form lelo ngoba siyathi ukuthi masideposita le mali iya kunayo izona league nayo ema-signatories akhona bobani and ngalelo langa ba-receive le mali from the Football Association but awukhona lokuthi bende lama-acknowledgement of receipt of funds lawo maform lawo bayisayinele nangu vele 20,000 wase kwaluseni ngimtholile. So lokho konke kuma-source documents kusenda ukuthi noma ungalanza muphi auditor nalo uqhamuka ngesheya afika athi nayi le mali hayi kuhamba kahle la. Siyacela nje nisibambise ikakhulu lapho bahlonishwa kusukela kithi siloffice la Sports and Recreation Council together with lela sitawuyisa khona le mali whether siyisa kulama Regional Football Association or siyisa kulama bank accounts enu alezona league. Induna ke ithi uma ngabe konke sekwehlulekile iyavuma lokuthi bengawavula bomomo account babe nema-signatories lamabili mathathu kwateke ukuthi nangishemeni nangimabhalane wale league ngibo labarana le momo account ithine mase sifika silhovisi siyawuvele sikhonze kulabo bobabili ukuthi hayi cha nayi receiver yebo hayi nayisayinela yebo kwenteke kanjalo nje. Ngiyabonga abahlonishwa Minister ude la waphakamisa lolu hlelo eminyakeni lophelile so uya ngase kugebeni namuhla ke utogcina lento thembiso lento. Ngiyabonga.